tuntruma rongbona chanchin kan ngai thlak tur chu kan lom ani ti Zimbabwe rama Sia Bonga chanchin ani Sia Bonga ti omzia chu Sia Bonga te namchong siswati tong chuan kan lom ani ti na ani a Sia Bonga chuan lom chan tur anga hle a chung zinga pakhat chu anu in zandariat vela ti pui tura akau kha ani anu chu Eswatini rama financial company pakhata manager ni in ana atang alo ho chi a kapindana local la thil engi mosoi pui che kadu ti in anu chuan asoma Sia Bonga chuan engchung chang nge soi adu niang o ti in angai to a apindana chuan avakalta a mun pakhat kamu chuaka itana mun thaber ni in ka sia ti in anu chuan asoya Sia Bonga chuan anu in engchung chang nge soi adu chu a rethiam ta a Sia Bonga hian lekhazerna tur mun azonga anu chuan ana thona achian pakhat chu university chungchanga aron thu asoya achian chuan Solisi University Zimbabwe ami anumna atanga mel zanga KM Zariat vel la chu aloko mua Sia Bonga chuan kal adua hantum ve chinila ti in anu chu achanga Solisi a cholkar top aman masak ber tum chuan mi te chu Saturday ya biak ina ankal chu mak atile a enga tinge Saturday ya inin khom ti in azota zirlai pakhat chuan hetiang hian alom Adventist te chuan anti thin ti in changa Adventist te chu Saturday ya anin khom thina Sunday ya anin khom ve ngai lo ti in zirlai dang pakhat chuan alo soi ve boka engni apo ni se biak ina kal shim chu Sia Bonga chuan ati thang lo hle a nima sela akal ve da thowa ni enge mozat nuwa thilmak ti deuh anei le ta tong traina chuan campus chu afan chuak ne berina langa class tan ma in zirtir tu te chu an tong traya zirlai te chu kar tluanin ni tin tong trai in khom nei turin an kal khoma University dining hall zau taka thil an ei ma te chuan an tong trai thin ti amu boka he dining hall hi kumsang ni sompanga a cholni voi som pathum na tholom manga zau ani nge a mi te chu engpo anti ma in an tong trai zel ni berin alangani hetiang hi Sia Bonga che na muna anti thin dan ani velova tunma in hetiang hi ala tongai reng lo nima sela nuam atiani aphur sota ti chakin a om ni in a sia pathian an hai zual pha ni in a shebokani te chuan Sia Bonga chuan anuna thil thalo ati to thin te awanga nuam lo ti na chu anei chanta a in thiam lova she om atia pathian ma chuan in pha niamin ngai dam adila Solusia alokal ma hian Sia Bonga chuan baptisma chante alo ril ruk ve to thina nima sela thutluk na diklo aniang ti alo awangin athul le a aswal te sima isu arin na anga ta ka chuan baptisma chana athin lung chu isu ne na hlan aduta a aduna te shilturin anu chu afona anu chu alo phur le a tinge ngeiro thutluk na dik ani ti in alo changa apa po in chutiang bok chuan alo soive a anu le pa chuan nin anglawa in khom chu an poitilem lova apa chuan kan pathian biak angai reng thawalom atia Solusi biak ina baptisma changtura Sia Bonga baptisma kuanga alu chuan tui chu avot le a nima sela pastorin tuya anim phum chia chuan vot ati zong chu athai hil ta vek maya pathianin angai dama mithar aloni ta ti chu ain sia ani voina hian Sia Bonga chuan English le communication azirmeka engtiknia emo chuan marketing lama emo journalist lama emo nana ivenge abeseya tong trai le Bible chia chu nuam atile ani annam tong siswati tong chuan Sia Bonga ti chu kan lomani ti na ani a ama po alom hle renga anu in Solusi University ya lutura ati awang chuan alom hle ani biak ina in khom hian kanuna thlaka pathian min mutira
solusi chu pathian nei zual na tura mun thatak ani ti in a soibok ani kumsang ni som panga a cholni voi som pathum na tholom then khat chu sia bonga ang zirlai te ta na tangkai zo ka man thei turin solusi university dining hall zauna na man aloni to a kha tholom in mal som na athlen kha voin thlengin university ya mu theya alo om ang che hian tun quarter cholni voi som pathum na project a I tholom po hian pathian mal som na in Zimbabwe a ngong thui tak ala nei don ani September ni som ni pasaria phal taka tholom tho ituma wangin kan lome khati zong kha tun tuma rongbola chanchin kan ngai thlak thei chu ani